Ya siyabingelela seningenile isabatha sibingelela amananzarisa amahle sizi phambili ngonyaka lwezulu phambili ya kusile kusasa yangena isabatha yangena umhlangano omkhulu kaJulayi njengoba bukazi umlaleli usekhaya olandela uBombela bathi uBombela ke lo bathi isitimela samampondo bathi unyazi madoda bathi uNkulunkulu obatshazwe izizwe zonke ngapha nangapha ubatshaziwe liyangena ke isabatha nomuntu uyilungiselele uyilungiselele kakhulu ucijile nomunye sewunikile umNazaretha wakho sewubekile laba phezulu nomunye ulungisile studio yakhe nomunye ulungisele lona isabatha waphaka isikhafini sakhe kahle ya sibheke kuyena uBombela unyazi lwezulu sobe sisho kanjalo sithi langene isabatha sithi mini isabatha mayibenhle obangcwele ngizokulandela inkonzo kamfundisi uGcwensa enzokulandela yona inkonzo kamfundisi uGcwensa ezobikhuluma indaba ezinhle zonyazi lwezulu ngifuna uhlale nathi nephila FM njengoba ngena isabatha ntambama ligamenxe ke manje ihora lesishagalombili yasesimlandile ekhaya uGcwensa khuluma ngamantombazana amabili inkonzo enhle kakhulu isabatha ithi amantombazana ayiqale ngawabone sekhona lapha ephakame ngifuna uhlale phansi Nazareth ithi ngangawazi cha ifike nini ulalele nansi inkonzo ithi ayisehlala lapha ngaphakathi akhuthala kakhulu kuzo zonke izinto ezenziwayo uma bemgidina bekhona masetshenzwa bekhona manginikelwa ngesala kuyingozi nyakusala ukunikela ayikho into eyingozi ukudlala ngiyakhumbula inkosi ithi ayikho into emhlabeni ongayenza uNkulunkulu ukunikela ngothando Ithi wanikela njengoKhayini usho njalo umfundisi yeSuthu Khayini wayethi manikela ntshinge Khayini wayethi manikela khethe akhethe umbili ophehliwe akhethe ubhontshisi onezilwane wathi Nkosi mihidla nakudla kwakho bese uthi abela eseyayena akhethe ithole lise una wonke akhona isibayini sakhe athi Nkosi nawo okufanele wena akungifanele ezinto ezifanele ushelele unazo nje iphutha kodwa ifanele ushelele maye zakho seyidlule ngashebe khona ubungozi obukhona ngoba into ezinhle ifanele ujaho angisho ukuthi yeke kuba nezinto ezinhle kodwa uma unazo zikhale ukuthi kaJehova eziyakuyo zingakani ngoba unazo nje ziphume esandleni sakhe amen uKhayini lo ethatha umbili obuphehliwe wathi minkosi idla nakwakho lo amboni uNkulunkulu angasho lutho sabe siyangena isona enhlizweni yakhe sangena ngomona bona ke isifo esisimangaliso kodwa ngithanda ukukhuluma leyo ndaba ngifisa ukukhuluma lamantombazana amabili uthi ubaba inkosi yasePhalameni ayesekhuthala kakhulu amantombazana azenza zonke izinto ezenziwa izinhle ithi kwathi endala ngabona ngasayibone lapha ePhalameni ngangazi ukuthi ishoniphi ithi ngase ngibuza bomma ukuthi le ntombazane nozibani yashona ithi base bethu oma baba yacela yathi cela ukuya ngasekhaya uthi ngase ngithi sinesikhathi esingakanani yafika ithi wayesethi sesiphelile inyanga embili noma ey'ntathu ayibuyi asazi ukuthi ibanjwe yini
ngithi inkosi ngase ngithula isikhashana ngase ngibiza udade wabo omncane ngathi udade wenu washonaphi wayesethi baba wagoduka wathi cela ukuyikhaya khumbula abazali awukhona sabunyana osikangaka sabunyana ini ngase ngikhipha imali sengimnika nomntwana ngithi gibela uye ekhaya ufuna umlando wena ungamshisi ungamshisi yeduka yebusweni imihla yakuphila manje uhlalelena usabuyingani uhlalelena ekhaya yini emnandi yini enhle ufuyithola lapha ekhaya lesiyenze ukuhlala uzukhohlwe ukubuyela ekuphakameni isenkosi entombazane isiphendula udadewabo yathi awu soyesonela ukuthi kangaka uza lapha uthunywe nje ubolande mina yebo ngilande wena nemali baba unginikile ukugibela nami ngigibela inziyo yangidusa yancipha esweni baba lento mazale yathi mayifika lapha emazweni akubo kwingozi khona ingozi angazi sawenza njani aza abantwana esibapho uNkulunkulu sababe ngaphi sathana ukhona la ngaphandle yabhoda njengengonyaka ufuna ukubaphuca ubungcwele ize mina ngibe novalo ngoba mina ekhaya ngedwa anginamfowethu anginakho